Jubilarni 10. festival slovačkih narodnih pesama Kada ja zapevam protekao je u prazničnom duhu, prijatnoj atmosferi i lepom druženju najmlađih solista. Ove godine učestvovalo je 17 devojčica i 2 dečaka iz Stare Pazove, Erdevika, Bingule, Luga, Iloka i Šida. Festival je revijalnog karaktera, a svi učesnici predstavljaju se u slovačkoj nošnji svoje sredine. Nakon koncerta mališani su podelili svoje utiske. Jako nam se svidjelo, bili smo imali malo treme, morali smo, bilo i mlađi i stariji, svirali su za nas, imali smo malo treme, bilo je jako lepo. Imali smo drugare, upoznali smo puno drugara i ima ih puno. Danas je bilo jako lepo. Šta si pevala? Pevala sam Sija mesec. Ko ti je pomagao dok si se pripremila i dok si učila ovu pesmu? Liduška Kolar i moja baba. Jako mi se sviđa i prelepo mi je bilo. Nisam imala tremu pošto sam ovdje već 4. put. Bilo mi je dobro. Šta si pevala? Pevala sam Cukor jedla kavu pila. Kako se tebi čini, kako su druga deca pevala? Pa i oni su jako lepo pevali. Imaš jako lepu nošnju, ko ti je odabrao nošnju? Nije mi niko odabrao, ali mi je košulju dala moja teta Monika, mi je dala iz Erdevika. Od samog osnivanja soliste ovog festivala prati i dečiji orkestrić osnovne škole Jana Kolara iz Selenče pod rukovodstvom profesora doktora Juraja Suđija. I ove godine sve je proteklo na zavidnom nivou uz obostrano zadovoljstvo što zajednički grade tradiciju očuvanja slovačkih pesama. Najvažniji rezultat svega ovo jeste to što deca imaju interesa da učestvuju na ovom festivalu i što vidimo rast dece u svakom pogledu, a najme na onom planu umetničkom i na polju izražavanja, pevanja i stava prema slovačkoj narodnoj pesmi. Možemo to pratiti tokom ovih 10 godina. Neka deca su puno puta tu učestvovala. Pamtimo njihove početke, pamtimo vremena kada smo se dosta teško sporazumevali sa tom decom. Danas, hvala Bogu, možemo s njima pričati na slovačkom jeziku normalno i oni ovladaju taj jezik toliko da mogu da se sporazumeju i da ne samo da pevaju na slovačkom. Pamtim vremena kad smo bili u situacijama da smo pričali na jednom jeziku, a pevali na drugom. Naše poslanje jeste da deci koja imaju slovačke korene, da im otvorimo fioku u kojoj imaju zakodovano i ostavljeno u amanet slovačku narodnu pesmu, stav prema njoj, a mi treba samo da ga probudimo. Povodom decenije postojanja muzičkog festivala u Šidu, predsjednica društva Jednota Nataša Kolar uručila je zahvalnice svima koji su doprineli u njegovom osnivanju, održavanju i radu sa decom. Festival je otvorila predsjednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Dušanka Petrak. Veoma mi je drago što sam večeras bila tu jer je zaista bila, cijelo večer je bilo pod jednim izuzetno emotivnim nabojom. Pre svega što trebalo je izdržati i tih 10 godina očuvati ovaj festival. Najpre zamisliti da krene, a zatim ga očuvati i 10 godina na taj način čuvati našu slovačku tradiciju, jezik i kulturu. To je zaista bila jedno uživanje danas biti ovde, slušati tu decu kako divno pevaju i naravno treba da budemo zahvalni kao što ste i vi rekli svima koji su uzeli učešće u ovom festivalu, ali pre svega i samim učesnicima koji su večeras pevali i svima onima koji su ih pripremili, koji su ih obukli, koji su ih učili da pevaju, koji su u stvari doveli su ih ovde na ovu scenu. Veoma mi je drago što vidim da ima svoju perspektivu, da će nastaviti da živi i vidim taj entuzijazam i to koliko imate volje da radite na tome i to je jako važno, ali najvažnije je to što ova deca od malena
uče da čuvaju svoju tradiciju, svoju kulturu i svoj jezik. Pored predsjednice Nacionalnog saveta Slovaka, svečanosti su prisustvovali predstavnici Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, Matice Slovačke u Srbiji, lokalne samouprave, predstavnici kulturno-umetničkih društava iz Šida i slovačkih društava iz Srema. Ovom prilikom predstavljena je nova monografija festivala u kojoj su objedinjene informacije od ideje osnivanja, učesnika festivala, imena njihovih mentora, organizacije događaja i sponzora. 10. dečiji festival u Šidu organizovalo je Kulturno-umetničko društvo Jednota uz finansijsku podršku opštine Šid, Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine, kao i Željko Čapelja iz Dobanovaca.